Sampla time, yumi usim free will yumi, maskem against lotok strong blogot. Maski gatok strong blogot, yumi got free will. Yumi 1-1 free long mekim, wanem something yumi laikim. Long sight blow kay 2, sampla line laikim kay ihot. Sampla laikim, wantem grease blow kokonas. Igat all line usait laikim osem. Tasolo narapela olo laikim tumas kay ihot. Osem na yumi free lo makim all something. All kaunim lo English free will. Sampla time yumi usim free will yumi, maskem against lotok strong blogot. Wanpela tok strong blogot yunoken bagarapi marit. Wan kayo sem yunoken kiliman iday. Yumi ken ritim 2-9 blow James. Tasol sapos yupela igat pasin bilong tingim namba bilong olman. Yupela mekim sin. Nalo isoim true osem yupela iman bilong kalapim lo. Long wanem husat man by Bihainim lol geta na yet emi bagarapim long wanpela point. Emi gat aswa longol geta. Long wanem emusat itok noken bagarapim marit long pamukpasin. Itok tu noken kiliman. Now, suppose you no bagarapim marit long pamukpasin. Tasol suppose you kiliman. Yubin kamapman bilong kalapim lo. Tok kliablol disciplem, all tok strong iwan kind. No ken bagarapi marit, no ken kiliman iday, tok. You must Bihainim tok all keta because kainosem, true, you know bagarapi marit, tasol yu kiliman iday, you got aswalolo because Insait bintok you know ken kiliman iday, yet bintok you know ken bagarapi marit. Miminim wanem. Osem emusait bagrapi marit, osem godtok no ken bagrapi marit, tasol igat man usait maritim fopla, igat meri usait gat 6 plaman. Now, on lukluk luman usait kiliman iday, osem manongo true, tasol tuplawan kain, time yung bagrapi marit na yung kiliman iday, god usait bintok-tok against the wall. Time yung no Bihainim wanpela, you gat aswayet. Ol naraplating, time ol bagrapi marit, right tasol. Nongut lo kiliman iday. Tasol to play one kind lo ay blogod. Tokim yun no kin kiliman iday. True yun no kiliman iday. Tasol yung bagarapi marit. Yuan kind no sem emosait kiliman iday. Emosem tasol. No ken steal. True yun no bagarapi marit. True yun no kiliman iday. Tasol you steal. Yung plawan kind tasol. Yung plabrukim lo. Osem na you sabi. All kita dispela come up because you miles lo Bihainim God. Wanem something man laikim long yet mekim osem. Osem no ken steal steal. Planti steal pasin. All steal money one kind osem all man lo kilimani day tu. Tupla one time sakim tok strong blogod. Blong wanem dispela come up because yumi got free will. Man got free will. Sampla time yumi usim free will yumi. Pasin yumi blo stop free lo mekim wrong. Maskem against the tok strong blogod, maniusim pasin blo stop free. Osem na miken tok, pasin blo kiliman iday, nawem wanpela talk out blo Bible, osem Satan stop. Because Satan man blo kiliman iday. Number 1 man blo kiliman iday, 844 blo John. Yupela, ibilong papa bilong yupela seten. Na all igris bilong papa bilong yupela by mekim. Man bilong kiliman iday long stat. Na no stop insait long talk true. Bilong wanem inoga talk true insait longem. Time tok long wanpela gyaman. Tok long yet. Long wanem man bilong gyaman na papa bilongen. Number 1 man do kiliman iday Satan. Osem na kita man do kiliman iday blo Satan. Now, yumi no ken larim 1 plus something yamanim yumi ken ting yumi no ken jasim nating na sapos yumi lukim na planti pasin lo kiliman iday tok prophet insait lo Bible. Osem all man by no got pret lo God. Because all no got school talk, all no harim straight plapasin, all no got pret lo God mo.